mai I pōtiki rua ki te toka a Taiao. Rere iho ki ngā tukemata o ka hungunu. Ngā reo irirangi o Tairawhiti. Welcome to your showcase of what's going on in your corner of the world, right here on Kapu Tairawhiti, showing you the latest infotainment news, brought to you by Tūrangai FM, Radio Ngāti Porou and Radio Kahungunu. Te Piko o te Mahuri is the kaupapa Māori o Horouta wānanga's annual showcase. The public get to see the mahi of the tauira of Horouta wānanga, and this year Te Piko o te Mahuri was held at Te Poho o Rawiri. He kaupapa teenei ki te kohi puutea mō ngā tauira kei te whakataetae mō te kura ki wiki ha. It's held in Otautahi this year and will cost over $17,000 for the students to attend. We'll get to that story soon, but first, anei ngā taipito o te Tairawhiti. Mōre nei he ka mā ki te Tairawhiti e kōkiri ana te iwi o Ngāti Porou kia whai mana ai kia tiaki ngā rori o te takiwa ki te manaaki hoki I ngā arawai me te aki nui kia whai puutea ai kia whakapakari aki ai ngā rori ara hono hoki I te ara toru te kaumārima. Ki turanga nui a kiwa nongarangi tata nei whakatū ai ngā wāhanga tīmatanga o te ara waka ki te rori o Kaiti Beach. I te mane me te tūrei I tēnei wiki, whakatū ai te ara me ētahi wāhanga o te waka, e ai ki ngā kōrero ka oti ngā mahi hei te ono wiki. Ki te mataua Māui, koe nei te marama cervical screening awareness. Hera, hei whakanui ka tū ki te horo kuki aireni atu I pāharakeke. Hei te tuangahuru māwaru o tēnei marama mai te kau ki te ono karaka I te pō. He kai, he whakāturanga, he nui hoki ngā momo whakataetae. Me he mea e noho ana koe kia huriri, he waka e wātea ana ki te taktiki atu I a koe, whakapā atu ki ngā Pacific Sisters. Akati, koeira ngā taipito o te wā. Te Piko o te Mahuri, he tipu rakahononga celebrates the endless creativity and entrepreneurship of Horouta wānanga. This year they showcase 3 rangatahi-based companies currently engaged with the Young Enterprise Scheme. He kaupapa tēnei ki te kohi puutea mō ngā tauira, e haere atu ana ki te whakataetae wiki ha ki Otautahi hei te marama o Tiihema. I haere atu ahau ki te kōrero ki ētahi o ngā tauira, e pina puutea ana mō te haerenga nei. Tuatahi rā, hea te take kua whakatau kia whakatau tētahi kaupapa pēnei ki te kohi mōnei? Ki te haere ki te wiki ha, kore te kaupapa nui, kia haere te kura, te whare kura, ai runa I te āhuatanga o te mahi moni, nā reira koe nei tēnei pō, he whakahui I te hāpori. I te mea kei te pirangi koutou kia haere mā aeroplane ne. I te mea kei Otautahi, te kaupapa o wiki ha hei te Tiihema. Engari, he pai tēnei, te mea he markete. No wai tēnei whakaro. Ko koe tā mātou tau tuapa, ki te mahi tēnei mahi kamupene. Koe te tino kaupapa o Matua Brandon tere kia ki roto I te kura, kia hanga I ngā tamariki tīmata rātau, ki te hanga kamupene. Ko tētai o mātou kamupene I hara mai tuarua o te potu. Wow, I te kaupapa Young Enterprise Scheme. Wow. Ana kei konei ahau, kei te taha I tētahi o ngā rangatira o ngā pakihi kei konei. Whakamarama mai, te tikanga o tō pakihi. So ko tuia te ingoa o tō mātou Pākehi. We make collectible kāri haka for rangatahi, inspiring rangatahi to wellness. E toko ake te whakaaro I here? At the time, we had just gone through matatini last year, and their socials were just going off for whakahua, and I just happened to see like those old All Blacks cards. Yes, and the Weetabix. Yeah. And so I thought, like, how cool will it be if there was a kaihaka on a card instead of like an All Black? Here's another business, ko te ingoa ko tirama,
Ka pai tira ingoa. Nohia tira ingoa. No tō mātou CEO, ara te rangatira o tō mātou rōpū, e rikoata ana i a mātou. Ko tō mātou ingoa hei whakaahuru i ngā tangata e pirangi te hokona i tō mātou taonga, ara kia tirama i te ara o te harikoa. Ka pai tira. No reira, hea e nei momo. He rawa kia whakapeki i tā mātou reo me tā mātou oranga i roto i tō hikoinga i tēnei ao. He mea whakapakiri tinana, he mea whakapakiri hinengaro, he mea whakapakiri wairua. So for example, when they roll the dice and they have pihinga poho, they'd have to do that for at least 3 minutes per se. For example, we were thinking of expanding our purchases to kura, like other kura who may be participating in wikiha or not, just to try and help our fellow rangatahi in the art of te ao o hakinakina. Those kamupene were amazing. They need to pina I te kauma whitu mano tāra, so they need to fundraise $17,000. Kia kaha ki ngā tauira. That's us for this week here on Kapu Tairawhiti. Join us again next week for some more local stories along the eastern seaboard. But until then, e te ti, e te tā. Hei kona!